Ke Anti-Narcotic Task Force jong Khubor pulit ke East Khasi Hills District Shillong ha ke South Trik Naitung Arjar Arpusau kalayo ban kem Ngut Kibriu na Mawīong kabahak bapok Maulai Police Station ringkat san senduk sabon udrok heroin badon Nrupusau pon gram. Kini gibasya kem ki kentup ushan borlang kongwir laipu ars nem kerta na Maulai Mawīong ubringsen khar umlong laipu sans nem kerta na Maulai Mautawar ukit boklang nong siet arp kendai snem kerta na Maulai Umrenja return dhar south house snem kerta na Maulai nong Mali 3 wan lambok lingdo arp sans snem kerta na Maupat but Richard Marbenyang arp south snem kerta na New Nong Stan. Nalor kita kisan senduk sabon udrok heroin ki pulit kilo kerup nyotli ki mobile phone kapisa shilak arp kendai hajar kakali Marutika kapadon new registration number ML not Sun E Pralai Nriulai but kabaik Yamaha R Katsan kapadon new registration number ML not Sun AC Kendai R Nriu Iway.